ke tša bophelo madimo ka moka dikgogakgogano ditsikitlano tša meno mathata le maima a lefase di tla ka the reality with the dolphin. He wena mosadi, nna ge ke gopola ka wena ke roromela pelo ke rothiša ya komelelo ke ledi ya mašiwana. Mogopolo wa ka wa o gopa bokale ga nata maikutlo a tsena ke komelelo ka bona mašola ka mmele a ela ka bodibeng ma madi a thito ya gago ye tlerogantšwego ka bona sefahlego sa gago mosadi se rathaganywa ka dingata meratha tša molekani yola a kile wa ikana pele ga mabitla le mangeloi gore o tlo go rata go šireletša go hlompha go ya go ile go fihlela le kgaoganya ke lehu. Hello, Mumtasedu. Welcome back to the Reality with Dolphin. I am your host, Dolphin Mashite. If you are new to this channel, you already know the drill. Just click the subscription button. Do not forget to share and like the video. So, Bantase, it's another day, another story. If you would like me to be a safe space, also do not hesitate to contact me on these numbers below: 072-711-7917. Every story has its own testimony. You know what? We opened a WhatsApp group mo leng gore tlo thusa batho ba leng gore ba palelwa go go tla platformong ya rena. What does that mean? It means you don't need to come to the podcast. You do not need to show your face if you're not ready. You do not need to come here. You can actually text me on WhatsApp privately or join the group. I will make sure to attach the link under the under the caption, under below, right? So that guys, you can click the link and join the group. It's another day, another story. Without even wasting your time, let me give my guest the platform and the time to introduce himself to you. Hi, okay. Ka shapo my sister. Ke shapo. O shapo bar. Okay. If ra o mind ke gopela o itlhalose ka botlalo gore go wena mang o tswa kae? Nna ke nna Lucas Nobela. Okay. Ke tswa ka mo Mamelodi ka mo Nel Mafias. Go jwa Mamelodi vele. Cause ke kwa ba re Mamelodi ke pleke nngwe. Mamelodi ngano re e sharp. Ya ke pleke dangerous nya. Is it dangerous jwang? E sharp tletse ditsotsi. Hey, ke kwa di story tsa o tshusha ka Mamelodi guys. Yo, ke thabaloya yo. Mamelodi. Anyway, re a go amogela mo showing ya rena The Reality le Dolphine. Ka lena ke nna Dolphine ka ge mpona, and ke a leboga go kgonne go itlhalosa le gore kwena mang o tswa kae. Kwena third born, first born, o sane batswadi ka moka, wa bereka, o na le bana. Ke nna last born ko mo jarateng. Okay. Ya ke na le mama le papa. Okay. Ya nne ke bereka mara nua ke sa bereka. O bole ngwana mohuta mang go mo gola vele? Ka hotse ke le ngwana mo sharp thata go utlwella. Yes. Ke bua jarateng ka nako. Okay. Mara ka thoma dilo ya ba different. Ya ba different. I Ya tlhole go utlwella. The time o bo le ngwana o bo wishang ka be like go gola o bo tlo bang so o bo nyaka go bang go gola? Maybe DJ. Okay. Yeah, ke be motho mo shapo go jarateng at least ba khona re ya. Yes. Ke ngwana rena. Yes. O bo nyaka go ba in the entertainment space. Yeah. Nakolo sa le ngwana, like you've always wanted to be a DJ. Yeah. Okay. Do you have kids? O na le bana? Ha o ne bana? Okay. No, I get go kgonne go tla. And again, guys, he's not alone in the studio. He's with his mother. But mama haya atlo
bolela, you know, o tlile as a support structure, and we need parents like that. Ba ileng gore ge ngwana a ga go botsa re mama ke naganne gore ke ye go Sis Dolphine, mohlomongwe nka hwetša thušo goba mohlomongwe go bolela le Sis Dolphine go ka ntira gore ke lokologe mo moyeng. Re leboga mama go ge le kgonne go fihla mo studiong sa rena, you know, a go easy ga go bonolo go dila ka bana ba ileng gore maybe ba nyaka thušo goba ba tshwenya goba ba tlaishega. So re a leboga ge le kgonne gore you know what e re kitime le tleng go nna ke a le leboga akere. Disclaimer guys, I'm not sure if a video it tla before the video ek sa tšo fetša go e shoota no, but ke swere ke flu be ke sa nyaka go shoota the video, but I had to come, you know, because batho ba ka ba ka re Sis Dolphine ke nyaka go tla today, I have to. So let's ka makatega ke swere ke di flu dinko di dirang le ska nroga guys, ke a le kgopela mang le mang o swara ke flu a ke re a re focus go flu, re focus go eng, re focus go mathata a ileng gore na le ona. Ke kgopela ge le sa rate content ya ka tlogelang go mphošolla ntumeleleng gore ke conduct the interview tšaka the way nna Dolphine ke nyaka go di conduct ka gona. If you feel like I'm doing a bad job, I'm so bad at it, please just start your platform. I will come and support you respectfully. If you nyaka correct, you are allowed to correct me respectfully under the comment section, but on this platform I ke dumele disrespect, because ge ke tla mo ga ke disrespect motho. Number one, he ke tlisha batho ba ka mo ba expecta dilo tše di botse fela from you guys. So ke a le kgopela, let us work together. A re tlogeleng go ahlola batho re he what ge motho ga shala ja a big step to come on a big platform gore a tla bolele mathata hae, wa re bontšha gore o dedicated gore a change bophelo ba hae. The least that we can do is to support that person. Please let us respect each other. I get it. Yes. Without further ado, ke nyaka gore re tlhalosetse batho gore why o tlile mo, bothata bo thomile go ba kae, and then ke tla o botšiša di-question mo mafelelong. Nna gore ke tle mo Sis Dolphine ke tlo nyaka thuso wa bone ya ka like ka bophelo ba ka mokgwa o iragetseng, like no ka mokgwa drive ka mokgwa ke tsela e no e yang go teng ya ba nga feleletsa ba mpuleile le batho. Yeah. Go thomile kae go senyega gore o bole right, and then what happened o bereka go diregileng botsebotse? Nga no re o no thomile ga o tsuba di-drugs, and then ya re mola ke tsuba di-drugs ka mixa le the wrong friends. Yeah. Bantse ya bankisa somewhere ampotso re nya ena maybe like o tsile ke traditional healer a nka nthusa. Okay. Kante na ne ke sa e bone ka nako e. Okay. Yeah. Mara ha ke bua no ke ntse pila ke nahana ka bona ra man motho a nga bangiretseng mathata ke motho o moso. Ya ke thomile ke bereka pila ka le motho mo shapo go tlwella. Yeah, like bile my friend ne le my brother o ke phelang le ena street. Okay. So it happened this other day, ya re le go mabialeng, like my brother and she ya ka koloi. Okay. Ya ka sala ke go groove sing. Okay. Ban ke no le thata. Yeah. Ka kra moshimano mongwe o nna le nna. Ya maybe next line ya e ke nnang ga yo. Okay. Ya go mo kreya a reng a wena o ta uwe thata. Yeah. E tla ka a re ka ntle go bontshe maybe o tlo ba sharp no. Yeah. A go fitla ka ntle la ne ke tlhatseng a antsha ke itse re nka re ke cocaine or ke monopi re ke a fetso ntsubisa ntho ile a mpotsa re a hoha ira ho a ka ho a go fetso ho a ka ba sharp ka no a ka ta ho beno. Yeah. So ba nka bosane ba teng ka boella ka mmutsisa ka ntho le mfileng yona ke eng ka ra ya se selo. Yeah. Ka ra ntho le mfileng yona ke eng. So like angere nna ne ke bereka ke tshwere tšhelete, so ke nya go confirma le gore ntho le mfileng yona mabane ke eng. Yeah. Ka reng a ke tshwere tšhelete, Yes. ntho le mfileng yona mabane ke eng, a re e reka. Yeah. A re a ke fitlha kwa fele
a di reka ka ya le ena kwao Yeah. a ira hapa reng hoha ka tu so like ya thoma ntho ila ba monna irang ke thoma e tlwaele ba routine Yeah. yena na tsuba maybe ka weekend fela nna ka bereka ke tshwara tšhelete ke nya go tsuba every day Yeah. ke irang go mmerekong ke tseye dilo tsa makgowa makgowa ntshepa ke tsena ka mo ntlong ke kgona tseya laptop ke tswe le yona ba mfe 1,000 Yeah. maybe ke reke di-drugs tsa bokae ka letsatsi maybe 500 200 ntho ela ya tsena monna e tsena thata banong Yeah. le ena no a sa kgone stoppa ke skima ba bangwe ditšhomi tse dingwe le ena a ba itse Yeah. go iralang bankoba go mmerekong Yeah. ke thomo nna go gae Yeah. irang ya nyakeya ntho ile ke tseya dilo tsa go mo jarateng re isa dilo tsa mamaka so o iraleng bjanong ke kry-a ba bang e la ke sa kgone e kry-a kwa ne ke rekang ya tura a se ma 50 ranta ke tsa ma 100 bokae ke cocaine o iralang ba mpontshe nngwe ba ra go na le crystal bone ebile cheapile so bjanong e ke mo mathata thomang ko teng kane ke kry-a tšhomi e nngwe gape e yone mpotse reng a bo yena o monate ke traditional healer a bona a ka nthusa ebile bona nna ba ntse ntshitse dibati mona a ranga ntlosa tsone o ile ko yena wa mo consulta or o tlile go ena wankere ke phela le ene ke motho ke na le okay ke sa reng wena ga o nya go nthusa bjao sharp fine a re ye ko gae o bolelele mamaka re kutlo reng maybe yena o tla dumela gore bjang ka reng ga o no reng ka ira dilo tse bjana mamaka sa itse sharp fine ra ya go mamaka ka mmotse re tšhomi ya ka a re yena ke traditional healing ang ka nthusa wena a ke itse ba bolela mama ka dumela mara nna ga ke fitlha moko gona moko nokeng like ne ke bone gore something is off mara like ka re ke gona mole ke no reng a re ke bone ba ditlose dipati tse ireng mo ne ke kry-ile gape ke kry-a gape mmereko wa bobedi ya wa di-gardening hiraleng ke yona mo ke na leng yona tšhomi ya bobedi hiralang mmereko le a ebile like a ka bereka sebaka cause na le teng a irang amfa bad influence the friend fruit tshwantse ke ye mmerekong yena o teng o tla before ke o iragalo gore ke sa ya mmerekong ke felele gona mo kasi ke try ke boelele gape ko gae mama ka o itse ke ile mmerekong ke lofa thata ba irang kwale go mmerekong ba irang kwale ba mpotse ra wena re tlo koba ke reng a bo ka le kgopela no le sankoba ke tlo utlwelela eng ba ra re tlo isa hearing a mpotse reng a bo ba tla emeng ke itse motho wa ka o rekisa mangwalo a di-doctor ga o lo file re ya ko teng ba tlo rekisetsa lengwalo a ke reng a ena bothateng mara ke bone ra motho nete ko botse wena sis Dolphine e setse ba irile yona ntho e ba irang ne le motho mongwe a nka o botse ra maybe motho mo so o ira so ne o tlo mo utlwa mara dilo tse tla ba a botsang tsona o no bona nka ra o no botsa ntho nngwe o tekela mara motho o la ga tla ko wena o tlo like wena o mmotsa everything ntho ene o e bolelang le o kore nka re ne ba mprogramile ko ra ko utlwisise gore ke program gore ke ga ona ntho e nka e ganang e ampotsa gore a ira bjala o nka ira so ya ona ntho bja e ngobaditse thata mo moeng so after o fetsa go anokeng ke eng ntweng e leng ya change mo go wena bo ke feleletse ke mmereko
my sister. Yeah. Ka thomo ira banong korbo ka thomo ira ka ba motho mo different. Ya nna ne ke phela ke le skono e tlhapi mara no ka thomo korbona ka para maruka okay ha. Yeah. A ke na taba ke sa kera eng bo le ka mo ke robalang ruma ka a ke sana taba le. Yeah. Mara yena motho like ke phelang le yena mo lebelletse gore yena nkare ke nna no yena skono sharp eng mara nna gore ke a zula le yena my sister ya ke tswe ke go strategile gore silo bona ba reng ya ba o berekisa ya gore nga wena tsa mo ira tšhelete o bue o tlo nlata ya ene a o tshwara tšhelete a o ile ja tšhelete ko ka ya ba o patela o tle le tšhelete le e feleletse o tle le yona monna o isha ko yena gore ba go dirile setloutlwane sa gage my sister. And then go bo ga Crystal Cross, there's something my previous guest we mentioned ile ka Crystal, right? A bolela gore Crystal go dia gore o lebele o bone dilo in a different way. Go gogile Crystal like o fetoga someone else man, o fetoga motho mo dangerous. Kuruba o no ba ka mogomongwe, is it true? Yeah, nka re bja my sister o fetoga motho mo dangerous fele ya ene wa bona le dilo tse bjao go tlotse like o nka se di lemoge wena o tlo bona nkare ke ntho e normal ya bo mara motho o nagana like wa tseya pila nqondo ya le street o tlo bona ra mo ba mperekisa ra mo ba ira eng. But okay o thomile go lemoganeng gore ke a berekishiwa? Well ke go na le mo leng goreng like o bile like ba matsatsi ke re nga ntho a ke nyake ke nyako bona gore go tlo irala. Okay. Mara irahetse he after ke tshwara ke mphakathi ba mpetha. Okay. Ya ba re nna ka utswa cause like ne ke phela le batho ba bantši o tla batho ba bantši monna o tla batho ba utsuba ba tsuba le nna fele ba bang ba utswa dilo tsa batho. Like nka no re le nna mo gongwe mo fele o na le mo ke fele ke ba senyeditseng batho. Yeah, and le mo gongwe fele nka re ke a utswa cause ha o tla le tšhelete utswitse ba o patela o tla le tšhelete monna ko ra rona o tshwana le gore ke utswitse le wena cause re jele tšhelete botlhe. So mola batho ba fetong petha ba mphakathing he ke ntse ke nagana pila mara ka bono reng aowa a e kgonagale tshwanetse like e be motho mo sofe cause yena dilo tse bja sanka di iragala ko wena. Okay, so ke dilo tse dimpe tša mohutamantse le gore e be di go diragalela o ile wa tsamaya wa go consulta maybe a traditional healer or wa ya kerekeng to find out gore ka nnete motho wa go šomiša goba maybe ke dilo tše dimpe tše leng gore a di dira mo go wena? O bolela nnete ne sile like wa ba le ane like a le ena ga mongwe ka tlhakana le sestere mongwe a nolla wa bona ka putsisa sestere wa ya lla a tla ra wena chomi ya gago ga e right-eng ke ra chomi ya ga e right-eng utse ke sa naganne ena ka motse ya gape ena da sestere la ka re a re ye ko mamaka o ile mmotsa nke re wena maybe wa bona eng ra re fitlha go a botsa mama goreng ya mama ngwane nyaka motse o mise kae ko Masanjweni ba mmone ya mama ka reng ke tla misa a sanka raya a sanka la nyakishisha sa le le kwa botata boso why mama le sanka la ya? Because you don't believe in them. You don't believe in those things. Wena o nagana gore o tshwenya ke eng ntho motho a go dirileng yona mo mmeleng? Ko botse sister Dolphine motho like ko botse o na le nna I believe o na le dilo tse dintšhi tse a di rileng. Di tlhalosa ka moka. E nngwe ke yona e ko botsang ka yone ka reng o na le ntho ya nrobatsane le yona. O go robatsa leselo? O tsebile bang gore o go robatsa leselo o bone ka eng? O mpoditse ena. O go boditse? A reng? O mpoditse ra wena ra bošigo a robetse a utlweng ka re o na le ntho e robalang le wena
Mang the lady goba your friend? My friend. Okay. Yeah. Yes. Ka re ya ga utlwa ra sa wa re ke tlo o thusa. Okay. Ke ha a re bolle hape ra bolla la boithupo ko nokeng ba. Yes. So ha ke boa hape o iralang ke kra ngwanyano mongwe ko o leng goreng ka nako ngwe re na le lutsu re tsuba le ena o tsuba le ena e tshumela ya ka ya tsuba. So ka boa hape ka nagana ka reng traditional healer o thusa batho fela a le gore ke motho o mo street a o khona le gore e nga tsuba. Okay. Ya tsuba di-drugs. Yeah. Ha ke itse mos. Yeah. Like o mo street o thusa batho o tsuba di-drugs. Okay. Aowa. Se ba bakao, yes, yeah. Or ba teng? Batho ba utse ba di-drugs ba thusa batho. Mare ba bangwe ba teng wa tso. Wa my sister. Ba tsuba crystal? No, awa crystal awa go ne mo profeta ba le o tsuba crystal. Ape crystal ya ga fisha. Yeah, o itse ba nngconto ka thomile o bona mo and after ke bona le batho ba bangwe hape ba tsuba crystal lo mongwe a tla re yena ke mo profeta lo mongwe a tla re ke mo profeta. Ka buka ke ba profeta. Ke sa rawa batho ba wa engare bo botle ke ba profeta. Di teng ke yona e reng e ba bontsha dile. Crystal e bontsha ba profeta batho gore ba profete. Nga no re bjao ka reng o atla le ena re ya bo o tla ngwanyano mo le ena a ke nyako isa go nokeng. Okay. So banong ke mo ke thomo bonang ra kan mar mo irala. Yeah, ke ra for spiritual wife. Taba gore o na le spiritual wife, o ikwele jwang gore o na le spiritual wife? Like no bona kre ka nako ngwe fru he ke tsuwa. Ka bona mo brukhumba ka. Maybe ke bona ka eng bo di spam ya. Yeah. O koka ro robetse le selo. Yeah. Yeah. A o ilore o no ikwa o ka robetse le selo. Yeah. Like imagine, yeah. O imagine o robala le motho. Okay. O go robatsa le selo. Yeah. And then engwe e dirileng keng? Engwe o dia gore go bereka tšhelete o berekele ena. Tšhelete o ska bona le gore ya kae. And then engwe yona engwe nka no reng like dilo tse di iragetseng ne ka nna like bophelo ba ga gore bo senyege bjana gore a nga ba accountable le ena gona mo. Yeah. Gore like is a lot maybe yena o tlhantse a tla le yona from go morago ga ke itse. Yeah. How did you meet this friend? How did you meet him? Yena ke mo meetile ka eng a mpotse reng wa mpona gore nna tsela e ke tsamayang ha e shapo. Batho ba nka feleletsa ba irileng ba ngobaditse. O nkeretse mmereko o na le tšhomi nngwe ya hae na bereka le yona o nyaka nna ke bereke le yona. Ka re yena o thusa batho. That's how you met him. Yeah. So bothata keng ntho e go tlisitse mo keng o lapisitse keng? Like ke lapisitse ke yona ntho e bjana and then ke kry thuso. Ntho efe? Yona dilo tse tsona tse ke tlhanko tsona go morago ke kry thuso maybe ke go rehab ke be sharp ke tlwele tsuba because e ka ta le mamaka ntho. So o ne nako ka o stopile tsuba no go bo sa tsuba? Nga no ke sa tsuba because a sena go telle. O sa tsuba. Then o lapile. Yeah, ke lapile. Okay, wa tseba go tswile tseleng ke ntho ke phelang ke bolela gore go ne batho ba le gore ba kusha botlhoko. Kudu go sokola batswadi, you know. I think maybe ke yona the reason why o ile ro bolela mama ga wa re e re ke eme ka maoto ke tsamaye le wena because le ena ke sure o lapile, you know. Ke dilo tsa mohuta mang tse leng gore o di dirile tse leng gore wa bona gore okay tse di le da kusha mama botlhoko go ba di a kusha bana ba mme botlhoko. Nka re ke tseya dilo tsa hae ke di rekise. Yeah.
le nna ne sa ntshware pila tabio ya boa setse a nrasetsa ka yo goreng go a kira bjao so like ne ke risa ke yona tabe bjao ko botsa ke reng ne ke na le di-bad friends mo. Do you think o bona le o dirisitse ke batho this guy o e ba go loyang? Because from what you told me, I think go goga cocaine la ko taveneng o thomile then, right? Do you think ke boloi goba ke di-choices tse di-bad tse leng gore wena o di dirile? A mongwe mongano re ke di-choices tse bad tse ke dirileng. Yeah. O isha nka bo dirile dilo di be better. Yeah. Ke eng nto mare be lekang mo bophelong ba hao e leng gore dirile gore o feleletse o take that cocaine? Because ge motho a o offerela nyaope goba ga go offerela cocaine, o na le choice ya gore no and yes. What was going through your mind go bo shala o dumela that cocaine ko taveneng? A nka no reng mo ngondong ya ka ne leng mongwe mo ne ke sena kitso ya ntho ke irang. Yeah. Ke yona ntho e ngobaditseng. Yeah. Okay. And also go ne batho ba e leng gore ba gogisha ke dichomi, di-cocaine, di-drugs, things like that. Bontši ba bona ba tsene because ba nyaka, ba tsena because ba bone buti ya bona o ba dichomi tša bona di dira. O topona phošo, o topona molato? Ya ke topona molato. That's why le nna mo ke tlile kuse teng ke nyako stopa ba bang ba leng goreng ba go family yaka. Yeah. My younger brother o mongwe le ena o ira yona ntho o bone ka nna. Yes. O bone ka wena? Di tlo mmolaisa ka batho ntho. Yeah. So girelang bafana ba ka ba saya ko tsileng e ke tsamaya. Yeah. O bolela le bona, tell them. Ba kry thuso ba be sharp. Yeah. Because e tlo ba bolaisa ka batho. A e sharpo. A e sharp, a stile sharpo methisi. Yeah. Tshwantse ba tswe mo yona ba be sharpo. A e sharpo. Ba ye sekolong, ba be right. Motho a bona nna ke tsuba maybe ke tsuba ntho so yena o bona nkare ke fashion e sharp. Yeah. Kanta a e sharp ntho bjao. Yeah. So o kwešitše batho ba bantši bohloko, including your mother. Ke eng nto o ka ratang go e bolela go batho ba e leng gore ba kwešitše bohloko? Gore nka khopela nete gore ba ntshwarele mo wa bona. Yeah. Le yona ntho e nka no re a ke irele nna fela ke irela le bona ba kgone go bona gore ke changile. Cause le mo nke ke sa tla mo. Yeah. Nke se hiri bjang. Yeah. Le go mama ka ke rata gore sorry thata cause nka no re ke mo faitse mo. Yeah. But I get o tlile mo tlo phošolla di-mistakes tšeo di dirileng. Yeah. Motho o dira diphošo ra fetša ra mo tshwarela, you know, because mama gao ge nkabe a sa o rate ba ka se dumele o tla mo. Mare o tlile because a o rata, a dumele ebile a tshepa le gore maybe go tleng ga gago mo a ka feleletša humana thušo, a swana le bana ba bangwe. Ya bontšha gore ke motswadi o leng gore o a care-a. Re tlhoka batswadi ba ba so ba e leng gore ba ema for bana ba bona. So ke thušo mohuta me o e tlhokang o nyakwa rehabong and o nyaka le thušo mohuta mang? Ana ntho ke nyakang fela go no ya rehab. Yeah. Yeah, maybe le tsona dilo tse ne bana robatsane le tsona ba di tlose monna fela. When was the last time this thing ile robala le wena? Nka no re ya maybe boma 2 weeks back. 2 weeks back. O tsogile like o feel o ka re o robetse le selo. For someone o e leng gore a ka se bone this thing ke nyako cropper this thing ke ishe ko TikTok ne. Ke gopela o bolelele maybe a traditional healer or maybe a sangoma
or maybe mopostola, anyone o leng gore o na le matla go thuša ba tlhalosetse what is happening to you. O bona kang gore nto e robala le wena, things like that, gore ba tle ba kgone go reach out even if they don't watch the podcast, ba bone clip mo TikTok ba o fonele fast then ba kgone go gontšha nto e sepelago le wena. Ya ke bona fru he ke tsoa maybe mo la ke na leng di-spam mo borukung gore o robetse le sone ka a sang kwa se bona ka mahlo selo sa gona se robela le sone ke no imagine fela o robela le sone and then ke bothata bona bo fela ke bothata bo fela yeah okay and also for people ba ileng gore ba ka rata o thuša ka rehab ke rehab e feng o bonya ka go ya go yone e o bo setse o e bone mo social media well like research e bja wa sanka ka ira a sanka wa e dira okay guys please ke gopela le bitse bontate moloto bitsang di rehab tse di reliable tse le gore la di tseba ba tla ba mo tšeeng o re nna ke ready go tlogela bophelo bo ke bo phelang ga ke bo tlogele nna fela e fela ke bo tlogela le for bana ba gešo gore ba ska sepela di-footstep tse leng gore ke sepetse go tsona so ke a le gopela gothe mentionang the rehab tse leng gore la di tseba. What will you like to say to your brothers and sisters ba leng gore ba rata mogofe too much ka baka la dilo tse gantši di tsena ke mogofe keng ditšhomi nka no reng batho ba ba leng goreng ba rata ditšhomi thata eng ba di lebelele pila ditšhomi tsa bona like ene ba sa utlwelela like dilo tse dintši thata from go ditšhoming ba utlwelele from go batswading go jarateng because ditšhomi tse dingwe they will lead you into bad things ke eng nto e kgolo e leng wa e utswa ntho oba nto nkare go ile wa e utswa e leng gore ya o tsenya ka ramathata like for example ba go bethile o feletse o betha ke mpakati o bo utswitseng e kgolo bokakao mo e leng gore mpakati o la feletša o go betha well tsile ga tsena go hong ko kerekeng ha ke tswa ga bona bege ka mo koloing ba butile festere ka tsena ga tseya bege la nne e tshwere tšhelete ntšhi ya ko kerekeng ka betha ke mphakathi o bo utsweditše kereke eo ke ya mathomo ke bethile ke mphakathi la mathomo okay ka betha ke mphakathi la bobedi bodileng ne ke nyaga tšhomi ya ka e nngwe ke tsuba le yone ha ke tsena ka mola nna ke itse nna ka mo ka gota ka mo khane o nna ka mo hona ka mo ke kokotang o tswitse plasma no a sa le teng o tsamaile ga nna ha ke fitla khan motho la ba monyaka ba reng wena bile ke re ba monyaka tšhomi ya o mmotse khan o utswa le yena bampeta so o ka advise ngwana gore a goge di-drugs nka se mo advice nga motse ra ebile kgawane le tsone e le gore maybe o sa thomo te ruta tsone ma le wena wa ba senyetša so what will you like to say about friendships ditšhomi mogofe ditšhomi na mongwe mongwe no re tšhomi ke sona a se sona lo sebe le tšhomi a se selo le ntse wa phela le iwana wa tlhoka tšhomi o shapo but can I tell you something le go ka di-rehabong ba bantši ba ya ba boa a ba latlhe go rehabong e tšea maikarabelo e tšea wena gore o ipone diphošo and a e tlogela a tswa mo yona ke choice this thing ya gore mara wena motho o ile gore o lwe le yona o lwe le yona o tlose mo wena and o thoma o dutse ka mo high pele
o e tlogela o le mo ntlong pele wa ikgala because ka ntle le gore o ikgale ke ba bantši ba e leng gore ba ile direhapong ba boile because this thing e boima gore e tswe mo go wena a go kgonagala gore motho today yana gore ga ke sa nyaka go goga a e kgonege obviously ntho le yone e tlo go challengea ya go challengea gore a ke nyaka go tswa mo mmeleng wa gago that's why le ge le le go rehapong ba lefa dilo tša gona o lla o ikwa botlhoko e tswa because a go bonolo gore e tswe so ke nto ke tshaka go e bolela ya gore motho ga a šala re ke nyako wa rehapong a re gane motho a ya rehapong ba bantši ba ile ba buile mara they're still doing the same thing la mathomo ke a kgonagala gore ke a rehapong mama ka nnete ya tšeng dimilione tša gae a nkiše rehapong ka moswane ka baka la gore nna ke nna motho o rata ditšhomi ke kopane le tšhomi e nngwe gape I'm gonna go back there again. It takes a lot gore motho a feletša rena ke a tlogela o ile wa tšha go tlogela goba ke mathomo gore wa tlogela ke mathomo wa tlogela and ebile ba mathomo ba phela ba sile ga thoma ka te tloela ka try o tloela ka mona okay yeah okay o boetse jwang o boetse jwang ke boetse ka ena ka the friend ke nto ke tšha go e bolela gore le ge nka re ke a tlogela ka kopana le tšhomi ke a buelela so putšhwe ke e butšhang gore na o khathile off ditšhomi tša gago ka mokana yeah ke yona ntho ke boneng gore tshwantse ke khathe meaning you are ready for the next life you are ready for gore o change bophelo ba gago you know and o thomile o hlompha batswadi again o wa le hlompha mamano okay a sa phela le ditšhomi wa le hlompha so lena le bona progress as motswadi ke bona wa tlogela mara gona le o mongwe a tsubang ona mola ke itse gore ga a tla bošiwa mofa ore bjang wa go fa ke no bolela nnete mfe a ke re wa yo zola yena wa tsamaya mo strateng ene wa boa matšobane o robala ka mo ntlong mang tšhomi ya gae ngwana wa ngwana ko mongwe wa mošimane ko no bolelang ka yena gore go a tsubano and then o mo lebelela like o tekwa jwang mara go lebelela motho leng gore o mo inspireile gore a goge ke feel bad e kuša bohloko gape gore mola bana ba borena molankabe ba lena dilo tše di botse tše re di dirago nto ngwana ge šwa ile nneng from nna ko go goga e kuša bohloko are you ready to change your life ke ready and o ka se tlo sa buelela okay ke kgopela gore o bolele to yourself o bolela le o need a conversation with yourself yeah o need a conversation with yourself considering the people ba ileng gore o lo ba kuša bohloko o needed to work on yourself first o kgopele tshwarelo go batho ba ile gore ba kuše bohloko le wena o kgopele tshwarelo mo go wena because o te disappointile ka baka la the bad thing about this thing ke gore ba bangwe bile ba feletša ba sene basadi ba feletša ba sene bana ka baka la gore go goga dilo tše a o nagane ka mosadi a o nagane ka ngwana and dithaka di ne bana dithaka di a bereka dithaka di na le basadi wa ikušiša o ka rata o nyala one day yeah do you have a child ga o ne ngwana ga o nyako fa mama go setlogo le wena ga o nyako mofa ke tlo mofa ena o tlo mofa yena nna mama ko phela bolela tsa reng ka baka la gore ngwana ge šule ene o ne le the same situation a re ngwana ko tlo ba right a re ngwana ko tlo ba right ngwana ko tlo o nyala a ba monna a ntlišetša makoti ka mogaka ka mo wa duma ka baka la gore ke mošimane a nnoši gore ngwana ka ke a duma gore nka ka nompotse gore a wa mama ke emišitše nka thaba kudu lo monyalelang ka monyalela wa tseba gore dilo tše tša di-drugs di affecta batswadi too much jwang so ke kgopela gore o be kind to yourself you made a mistake you didn't make a mistake because it was a choice but a ke re choice ya gona she wa iphumula o thoma a new chapter be kind to yourself like ke tlo mo gopola gore maybe a no te nyakela
ke ile ka fa ke my psychologist o lampa this advice ya gore I think like motho ga tsamaya ka ra dilo tse di serious a tinyekele netbook or bukanyane nyane, you know, write everything e o e dirileng batho down, dilo tse ka moka tsona tse o di utswitseng. Ke na le yona. O na le yona o bo setse o thomile? Ke dingwetse. O dingwetse? Yeah, oh you are right. Now wa bona, yes. Oh man, don't cry. Don't cry. Say, don't cry. This is a safe space for everyone. Ga re kgetholle motho. Batho ba nagana gore ka baka la gore ba goga dinyawo pero tlo ba hlatholla. Everyone who deserve a second chance. Ke mokolele mabanna ko la gopišegile mo messaging. A re let me guess o tlo nkgana ka lebaka la gore ga se ke tlogele na 100% na ka re no tla le lo rompotsa ka the last minute. Because ba nagana gore they are not welcomed here. You motho o tshwana le nna. Ba bangwe ba nyaka, ba bangwe ga ba itiri. Ba bangwe ba palelwa go tlogelwa. Ba bangwe ba tsentšhitše ke ditšhomi. Ba bangwe ba tsentšhitše gore motho o ile ra dutse le ena a swere jwala a mo tšhelela setlhare ka mogare a nwa a sa tsebe gore o senya future ya motho. Ba bangwe ba ba leng mo tseleng a ba tipone le gore ba di dia. Wena ebile o ne mahlatse wa tipona gore ke goga dilo tse. Ebile o ne mahlatse wa di bona gore awa ke na le spiritual wife. Ba bangwe they don't even know le gore ba rabala le ditokološi. Motho ene o dutse kwa hae o busy go controla ka dihlare o go controla ka remote. Ka baka la gore ba bone gore awa o a bereka o skunu awa wa ene a le skunu. A re modieng gore be tokološi. Shiba bana ba go dirile gore be tokološi. O tshwenye mmago, o tlaiše mmago. E kuša bohloko. So I'm just glad gore se thomile step seo sa ngwala dilo fase, right? I'm pleading with everyone who's watching this video. If you lebella from YouTube, please go TikTok or make a video or maybe under the comment section tagga Ntate Moloto, tagga the center tse leng gore la di tseba tse leng gore di bereka ka mathata maso. And so far go ne ngwana mongwe o ile a rapiwa a rapa ke maki ngwana gona rape la ile ya change bophelo ba hae ka moka. On top of that ke bolela ka moshimanyana. Ke gopela gore ge batho ga ba etla podcasting ba re gopela di rehab ke gopela le tleng ka di solution nna ga ke ne matla nna mmereko ka go tlisha di story tse go lena le di lebeleleng le kweleng bana ba lena botlhoko le kweleng bana ba bolena botlhoko a ke ga no rona le motswadi ba ga le motswadi le wena o lebeletse go kwena motswadi wa motho mongwe tša pain mama hae tšeago le wena o e fakela ka mo pelong ya hao o mphounele go bo ba founele o rena go ne rehab e ke tsebang e leng gore e ka se le charge go ne rehab e ke tsebago ba ka charge 1000 goba nna ke mind go mo patelela rehab ra le gopela ga ba etla maso re ba nyaka o appear no ba nyaka thušo ba hopa go rawa ka baka le hlwa le thuša ba bangwe le lena le ba go leng bohloko le ba thušeng. So a ke tsebo rena re feditše na o boletse ntong le ngo bo hlokang go e bolela mama a ke tsebo le nebe le ka rata o tlo bolela go ba le tšhaba o tswella mo camereng le tšhaba o tswella mo camereng. Yeah, because nto ke tsebang gore ya affecta batswadi too much this thing. You know, you affect the family to your siblings. Do you have siblings? Yeah. You have siblings, right? What would you like to say to your siblings? Nga no re suri mo bona. Cause sanga ba abuto mo shapo na wo le gore ne ke tsuba. Yeah. And then ntele yona ke irela le bona hape hore. Yeah. Ba sa tsamaya tsela e. Yeah. Ba be shapo, ba sa tsuba. And le kwele ba re le ska tsamaya tsela e guys tlogelang ditšhomi ditšhomi di a go batša nna ke le Dolphin ke le so ke phela ke bolela every day gore ga ke ne tšhomi. I don't believe in friendships. Go ne a difference between a friend and an acquaintance.
ke ne di-acquaintances, I don't have a friend. So tlogelang ditšhomi, tlogelang mogofe. Amogelang gore ka mo gae re ka se tlogole ra swana. Amogelang gore nna ga ke le semammanye buti ya ka o tlo reka mansion, nna ka dula ka mokhukhung, and it's okay. Amogelang gore se ya ka o tlo fetsa sekolo, nna ka tswa ka grade 10 oba grade 11, it's okay. Amogelang gore ke tlo ba moipereki, ngwana gešo o tlo tsena ka ra di-office a apara di-sharp nose, it's okay. Because ga re swane ebile re ka se tsogole ra swana, re ka no ba re etswa ka rampa e tee mara ga re swane, ga re ne merero ya go swana ka gareng ga lefase le. Cause ba bangwe ba diša ke di-jealous ka baka la gore buti ya ka ke mmona re ila posh, e re ke tsamaye ke o zula ka montle, ke utswe ke kgwetse ke le ka ra ditšhomi. E kuša botlhoko too much. So and also got a spiritual husband and spiritual wives. These things, they do exist. And mama he ngwana re ke nyako ya kae ke kgopela le hlokegeleng tsebe. Because ba bangwe ga ba itiri, ba bangwe boloi ba phela mara ya ka gore na wena wa believe gore bo gona na. Mara ngwana re ke nyako ya kae ke ko gore na ka nnete gape motho a šala bolela gore ne ke tsoga ke bona dilo ya bontšha gore e letse mo diragalela bošego. No re dirang ka baka la gore ya bontšha gore ngwana a rena o tsamaya le morithi, go ne morithi o tsamago le yena. E nyaka gore re eme ka maoto, re kereke goba re kae re o tlholo gore na nto e nrobalago e tlisitše ke eng, e nyakang. Ka baka la gore o re še ke robala le selo. Mara re dirang gore selo se tloge mo go nna ka baka la gore spiritual husband le the spiritual wife dilo tše ge di robala di tšhela di tšhila mo mebeleng, dilo tše di a o control, o ka se ba le mosadi, o ka se ba le ngwana, di go fetša maatla, di go senyetša bophelo. That's why mang le mang o leng gore o robala ke selo, mang le mang o leng gore go o tsoga o kgwetša o senyegetšwe ka mo fase, emelela ka maoto. It's either wa kerekeng, it's either o ya mo ya go gona, rapela bona emelela ka maoto, nto ke danger. Ko pele o tla se be le ngwana, ko pele o tla se be le mosadi, ka gore e ba le anger, e ba le jealous. Spiritual wife se na le jealous. A ke nyako o bona o na le motho, o ka se be le mosadi, o ka se be le ngwanyana, o tlo ba felela pelo, o ka se be le ngwana, cause o na le sone, ke mosadi ya gago gape. Sama le wena everywhere mo ya gona, mo ntshe le rena re sena le rena ma re tsebe. Ke spiritual wife. So batho ba borena ba baso ga ba tše dilo tše serious, ge re ba botsa gore bophelo bo spiritual ga ba re kwešiše, mare bophelo bo spiritual. That's why nna motho le ge nka sepela mo tseleng ka kwa mare o robala le batho for tšhelete, a ke mo judge, ke mo dula le ena pele ka mmotša gore a go diragalang gane, go tlile bang gore ke nyako o robala le batho for tšhelete, dilo tše di so. Motho ga kgoganya ope, ba bangwe ba bona gore o gagabo ba dutse ga ya kgonagala go diragalang before re ka re a go thuša pele. But o se tša bolela gore awa ke robala le selo, ya bontšha gore maybe selo seo ke sone se se dirileng gore a fetoge motho a le go yena, gore se tle se kgone o ipsina ka yena. Ka baka la gore ga a le so, ga a ka se nyake ke banyana, gore se bone yena noši, la e bone. Ke nto ke kgopelang, dirang planning, dirang something. O bona nka ba re le tsamaile le ema le nyakana le thuša se le ihwetše, e be re tlo kwešiša mara a zanka la ema. Mara no wa bolela gore awa mama ke robala le selo, ge ke tsoga ke bona dilo tša o thuša, then a wa tšeang magato le meišeng somewhere, meišeng mothong. Then rehapo le gona a ba mo feng rehapo ba e leng gore ba tseba di rehapo, kgopela le commenteng
le mo ishe rehapong. A re thushaneng, guys. Anyway, with that said, if you would like me to be a safe space, also do not hesitate to contact me on these numbers 072-711-7917. Let me be that safe space for you. Every story has its own testimonies. What have I learned from this episode? This episode and improving to every day ya gore bophelo bo spiritually batho ba bantši ba sepela ka montle ba emema ba sepela dingaka ba sepela ba profeta ba sepela le ka ra dikereke le ka ra dikereke re sa tshepa selo these days kore batho ba sepela la bana ba lena. So ke tlo kgopela lena batswadi, if you have a child and ngwana ga wa go makatša o ska kitima ka go ya dipetlele pele goba yes kitimela spetlele but le re ge le kitimela spetlele roma se gore a sepela e kerekeng a yo korna bothata ke eng go ba ya bolela le moruti a prophet, you know, a yo korna bothata o ka khotsa e leng o tsebe gore na bothata bo o dilang ka bona bo spiritually go ba bothata bo o dilang le bona bo nyaka dipilisi go ba bo nyaka eng, especially when it comes to bana ba ileng gore ba goga di drugs. This is actually the second person ileng gore utlile on the podcast a bolela gore nebe ke goga but okay o sa goga o re se ke se gopelang go lena batho ba gesho go gore if le tseba di rehab tse leng gore di ka kgona go nthusha ke gopela le comment maina bona le recommending the best rehab tse leng gore di ka kgona go re thusha gore ntsha ka gare ga bothata boki ra tseba bana ba borena ba ileng gore ba goga diakobatši ga ba re tshwenye fela ba tla išele batswadi ba rena ba utswa ba rogana ba nyaka go betha batswadi ba rena ba bangwe bile ba feleletsa ba nyaka go bolaya batswadi ba rena mara ka lebaka la morao wa modimo o sa tswela pele ka go ba šireletša le ka go ba tiša le semoyeng le ka go ba tiša senameng gore ba tswele pele ka gore thega ba ska re hlapa diatla ge o le motswadi ka kwa ntle theletša sello sa ngwana gago ga go botsa gore mama ke sepela ke selo goba mama ke robala le selo ke robala le mosadi ke tsoga ke thapile motswadi ke gopela ro emelele ka maoto bophelo bo spiritually whether o believe go dingakeng goba whether o believe go ba ruting ba hao o ska tša di chances ka ngwana gago I mean mind you ngwana o mo imile for 9 months o tlo go ba go fetiša motho wa ka ntle ngwana o baba mare especially go tseba pelego go tseba le go swara ngwana ka ra dimpa o tlo tseba bohloko bo ile gore mosadi o ka gare ga bona ka baka la gore ge nka ba se bohlokong e ba ka se ba gona le mo studio la mo go bile o tšhaba le di-camera e ba ka se tle mo ge nkabe a sa go bohloko. So ke a le gopela le lena ba ka gae ke gopela le be le kgotlelelo le bosesi ke gopela le be le kgotlelelo ge le gatlana le mathata maso le ska ba kwatela kudu le ska ba hloya ka lehloyolela kampe o mo kwatelo ka go kwatela mo la ga discipline but o ska mo hloya ka lehloyolela a re mo tshwareleng le ba gabo ke mo gopa ke ba gopelela tshware ke mo gopelela tshwarelo go dilo tše le gore o le dirile jona le ba mbagati ditšhelete tše le gore o di utswitše le ena ke mo gopelela tshwarelo ke re motho dira phošo ya gagwe e bile gore a lebelele ditšhomi phošo ya gagwe e bile mogofe phošo ya gagwe e mo dirile gore a lose mmereko mara a go bonolo gore monna a lle a ntšhe meogo so just because o ntšhitše meogo a re mo thušeng re mo kwele mohloko. With that said, have a lovely day bantase ke swere ke flu ga ke tseba le tlo re tseba jwang my videos ga ke ne polelo guys because ke swere ke flu I'm going through a lot but anyway have a lovely day. I do love you and see you on the next upload. Bye. A kere go thwe lentšula mohu ga le tshwene ba napa ba re pipa ka la gore ngwana a salle go hwela tharing jwalo o reng monna e le nku e swanetše go llela teng thari le gona ge re llela teng bo ka gare maimare a rweleng bophelong re tla kwela ke mang gobane pelo le yona e šetše gana re meletša mare go yona ka sello sa gore morwalo kwa bohloko na nku sellela teng mogodi wa ka o tla šoga difidi ya malemola go tletše mathata ka teng yaka pelo ya ka e tla bona ke mang ka diripa tše legolo mola dikeledi tša ka ge di ela marameng go thwe ke sota monna galle
le be le tlo bona jwang thulano ya dikgopolo tšaka tša go ferekanya maikutlo tša go tlatša pefelo ya ba gona gore ke tla phela ka sebi sa go lefeletša bobe ka bobe ke mokalang ka para la go ba monna yo šuru le lebetše gore ke lena le rileng monna ke nku o llela teng ka gopola mosadi nna ka gopola mohlang wola o ya sepetlele ka morwalo wa boa o tekeleditše matsogo wa lebelega lesea la gana go phuphusela le ba gona go kgahla morei ya ba gona gore o fegeleditše dithaka madibeng wa le hlagolela lokana mmagongwana la re go gola la go hlaba bohloko ba tsena nameng pelong ya monna ntla ya ba ya lerumo pelong ya ba gona gore o tla inama sa go tshela wa re go kamela mo se tshelela go gona go iname wa kopana le mathata lefase a go gagauta fetišetšana ka wena monna ke tša bophelo madimo ka moka dikgogakgogano ditsikitlano tša meno mathata le maima lefase di tla ka the reality with the dolphin